Vitamin Horgoš. Horgoška 100%. Pitaju me ljudi, Brakuse, jel štediš? Kako bre ja da štedim? Kupi ovo, plati ono. Mogu da uštedim samo kad spavam. Zato je tu moja Volksbank od štednja. Para lakše noću, da li trošim, imaju dnevnu kamatu. Sve kontrolišem e-bankingom. Vaše e-banking noćno oročenje sa dnevnim pripisom kamate. Koristite i vi O2 Volksbank štednju i mirno spavam. Naša imperija zaraze se proteže preko celog kupatila. Ali šta je ugrožava? Ko zna? Bilo ko. Gledaj ovamo. Samo jedan čep ekonomičnog i moćnog domestosa razređenog u kanti vode dovoljan je da očisti sve površine u kupatilu i ubije bakterije i viruse pri prvom dodiru. Nemate gde da pobegnete. Domestos, tako efikasan. Jedan jedini čep ubija bakterije i viruse namrtvo. Lekadol plus C brzo oslobađa od simptoma gripa i prehlade. Lekadol plus C brzo oslobađa od simptoma gripa i prehlade. Pravo rešenje za tebe. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek. Posavitujte se sa lekarom ili farmaceutom. Lako do posla. Oglasi za zapošljavanje. Call centar za poslodavce. 011 314 8422. Krvarenje desni, parodontopatija, zapaljenje. Lakalut Aktiv poboljšava oralnu higijenu, zaustavlja krvarenje desni i štiti vaše zube od parodontopatije. Lakalut Aktiv za zdrave zube celog života. A šta da vam kažem? Rodila se unuka. Valja proslaviti. Mogli smo i u kafani, ali u kući je pravi merak. Još kad moja Rada zapeva. Živi život sa merakom. Idemo! Vaše potrebe su nas inspirisale da razvijemo novi koncentrovani Persil Brilliance. Toliko koncentrovan da i sa manje praška postižete briljantsnu čistoću već pri prvom pranju. Pojačane performanse za vaša najveća očekivanja. Novi koncentrovani Persil Brilliance. Persil, inspirisani vama. Henkel. 7 Days Minik savršeni uz svakodnevni napitak. Jutarnje mleko kod kuće. Ili topli čaj na poslu. Svež sok od pomoranđe na izletu. Ili omiljena kafa. Šta god da pijete, 7 Days mini kroasani. Iza slojeva vazušastog testa krije se srce sa finim kremastim punjenjem. 7 Days mini kroasani. Savršeni zalogaji uz svaki vaš napitak. Uz vašu cenu rente dobijate kuhinju, kupatilo, topla i hladna voda, dnevna soba, a dobijate i fikusa Benjamina. Frskate 3 puta dnevno. Ima čoramička, jede 5 puta dnevno. A da, dobijate i dedu. To vam je u paketu. Ne biste prihvatili ovakav paket. A zašto biste, kada je postpaid u pitanju? Konačno, minut, SMS, MMS ili megabajt. Sve je jedno. Sam biraš koliko i čega trošiš. Samo uz nove VIP Smart postpaid pakete. Skockaj svoj paket kako ti odgovara. VIP. Druga priča. Zaboravio si devojku. Baš kako treba. Provereno dobro. Pils Plus. Izaberi jedan od VIP Smart postpaid paketa i koristi svoj paket kako ti odgovara. A uz paket Smart 300 za 890 dinara mesečno izaberi Samsung Trevi. Skockaj svoj paket uz telefon koji ti odgovara. VIP. Druga priča. Rightguard, prvi antiperspirant sa antibakterijskim dejstvom molekula srebra koji se bore protiv neprijatnih mirisa tokom 48 sati. Pravi način da počneš dan uz Rightguard. Pobedi leptirići u stomaku. Kreći se više svaki dan. Opusti se i manje brini. Pojačaj srce na najjače. Next.
otkriva najbolje u tebi. Sa novom Signal White Now zubnom pastom sada možete imati trenutno belje zube odmah nakon prvog pranja. Zašto čekati? Belji zubi sa jedinom zubnom pastom koji ima trenutni izbeljujući efekat. Signal White Now. Pravi muškarci su poliglote. Jelen pivo. Muškarci znaju zašto. Ana! Moj tata. Idem do McDonald'sa. Hoćeš ti nešto? Ne, hvala. Čečak, u stvari 2 cheeseburgera i 1 sladoled od čokolade. 2 para za manje para i dalje u McDonald'su. Sladoled od karamele? Operil čini više. Otklanja uzrok zapušenog nosa. Efekat do 12 časova. Uzmi Operil. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. 1 od 3 muškarca tvrdi da ima osjetljivu kožu. Muškarci mogu da budu skloni iritaciji, pogotovo kod brijanja. Zato postoji Gillette Fusion, dermatološki testiran. Mikrokrilca brijača Fusion nežno poravnavaju neravnu površinu kože i omogućavaju udobno brijanje sa 5 nožića. Gillette Fusion Cool White. Sa dolaskom hladnog vremena česte su prehlade i kašalj. Ja preporučujem Mukoplant sirup od bokrice. Delotvorna kombinacija prirodnih aktivnih sastojaka. 1 kafena kašika sirupa razređuje sekret i poboljšava izbacivanje sluzi. Za decu i odrasle, Mukoplant sirup od doktora Tajsa. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Umorni ste. Imate bore. Sredite i nadutost i bore oko očiju sa novim Nivea Q10 roll-onom. Pavle. Mama, svi moji drugari žele da kake u našem WC-u. Glade mikrosprej je diskretan i osvežava različitim prijatnim mirisnim notama. Onim istim koje možete koristiti i sa mikrosprej kolekcijom. Osveživačem prostora koji ne izgleda kao osveživač prostora. Tekući račun Europlata premija vodi računa o vašoj plati i vašem zdravlju. Poklon Medifree, besplatni lekarski pregledi na klinici Belmedic, jer zdravlje nema cenu. Eurobank, EFG, odgovorno uz vas. Nikomu nije ravan kada mu je korpica puna bakterija na vidiku. Predstavljamo Duck Fresh Disk. Stavite punjenje u aplikator i spremni ste za akciju. A sa novom formulom za uklanjanje neprijatnih mirisa, vaša će WC šolja ostati čista i sveža. Fresh Disk Duck. I svaki je posao lak. Isprobajte novi Duck Fresh Disk sa mirisom lavande. Nikorete oslobađaju kontrolisanu dozu terapeutskog nikotina koji se resorbuje u ustima, stiže do mozga i pomaže vam da potisnete želju za pušenjem. Za sve cigarete, tu su Nikorete. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo. O indikacijama, merama opreza i neželjenim reakcijama na lek posavetujte se sa lekarom ili farmaceutom. Kako uspevam da izgledam tako mlado? Tako što stimulišem svoje telo, svoj duh. A kada je reč o mojoj koži, negujem je novim revitalistom sa Stimulift formulom. I deluje. Moja koža je zategnuta. Moje bore nestaju. Stimuliše 8 prirodnih liftera moje kože. Stimulišite svoju kožu svakoga dana. Revitalift sa Stimuliftom od L'Oreala Paris. Postoji svet u koji odlaziš kada te nešto zanima. U njega možeš da preneseš sve što poželiš i podeliš to sa svojim prijateljima. Sve što je potrebno da budeš tamo je na tvom dlanu. Uz Prenesi pakete izaberi HTC Wildfire i HTC Desire HD na 6 rata i na poklon ćeš dobiti do 5000 Telenor bonus dinara koje možeš da iskoristiš za dodatke po svojoj meri. Telenor, dobre stvari pokreću svet.
Stvori oslobodi dušu. Boss Orange, novi parfem za muškarce. Pokret nam čini život. Tempo vašeg života je vaša strast. Bioptron je savršeno rješenje za svako telo, svaki dan, jer koristi prirodno lekovitu moć polarizovanog svetla. Medicinski odobren i klinički ispitan, Bioptron je pouzdan i snažan tretman za smanjenje bolova, lečenje rana, protiv depresije i ostalih zdravstvenih tegoba koje mogu da vam uspore život. Bioptron, Cepter Medical. Imunitet štiti naš organizam, kao tvoji štitnici tebe, da se ne povrediš. Viva Imunoformula posebnom kombinacijom probiotika i prebiotika jača imunitet i štiti naše zdravlje svaki dan. Sad sam spreman i zaštićen. Viva Imunoformula, snažan imunitet za bolji kvalitet života. Uživajte i u novom ukusu Viva Breskva Aloe Vera, ojačana vitaminom C. Laku noć. Sine, jeste naši piture? Jesmo, mama. Jesmo, mama. A palačinke? Jesmo, tetka. Budite me u 7. Važi. Hvala. Laku noć. Laku noć. Laku noć. Branko, gdje su mi lekovi? Na stočiću. A voda? Krediti Komercijalne banke za kupovinu i opremanje stana uz grace period do godinu dana. Komercijalna banka. Meni najbliža. Ranije sam se uzdržavala od svoje omiljene hrane. Bilo mi je neprijatno kada neka hrana zapadne ispod moje proteze. Sada možete da budete samouvereni sa Corega kremom za zubne proteze neutralnog ukusa. Počnite sa malom količinom kreme ako je koristite prvi put. Corega pomaže da hrana ne dospe ispod proteze, a pošto je bez dodatih aroma ne menja ukus hrane. Sigurno sam jer sada mogu da jedem sve i uživam u ukusu. Corega krema za pričvršćivanje zubne proteze. Jedite, pričajte i smejte se samouvereno. Da li imaš osjećaj da ti grlo gori? Ne brini, novi Strepsils Cool ima jedinstvenu formulu koja pruža trenutni osjećaj hlađenja i ima dokazano lekovito dejstvo. Za osjećaj hlađenja koji traje još dugo, nakon što se lozenka istopi. Probajte novi Strepsils Cool. Prva pomoć protiv bolova u grlu. Strepsils. Pre upotrebe detaljno proučiti uputstvo o indikacijama, merama opreza i reakcijama na lek, posavjetujte se sa lekarom ili farmaceutom. 100% deo zaštita, inspirisana najboljim iz prirode. Novi Nivea Pure and Natural Action dezodorans sadrži prirodno identičan bioflorin. Njegova antibakterijska formulacija garantuje 100% deo zaštitu i kožu koja slobodno diše. Novo Nivea Pure and Natural Action. Eucerin je usavršio punjenje bore sa visoko koncentrovanim hijaluronom. Značajno poboljšava efekat ublažavanja bora u svakodnevnoj nezi i popunjava čak i duboke bore unutar kože bez injekcija. Komplet Hyaluron Filler, dnevna i noćna krema po 20% nižoj ceni. Samo u apotekama. Nova Max Factor maskara nudi novo neverovatno iskustvo. Naša napredna Mousse Effect maskara daje do 3 puta veći volumen uz osjećaj lak poput vazduha. Trepavice podignute lakoćom vazduha. Zapanjujući luksuzan volumen. Nova Experience maskara za volumen iz Max Factora. Simple, atraktivni popusti i u februaru. Garnitura Incanto, trosed sa mehanizmom i 2 fotelje, sada za 83.100 dinara. Kožna garnitura Amico, sada za samo 54.720 dinara. Kožna garnitura Joy na popustu 30%. Victor, dnevni boravak na popustu 20%. Veliki izbor tepiha, klub stolova, dekoracije i rasvete. Utoplite vaš dom. Simple. Svi muškarci sveta ponekad gledaju tamo gde ne treba. Amstel, jedan od nas. Vi koji se nikada ne zaustavljate, vi koji uvek tragate, uvek učite, uvek stižete tamo gde želite, sada pripadate. Diners Club. Sajam obrazovanja. Salon knjiga. Izložba umetnosti Art Expo. Novosadski sajam od 24. februara. Besplatan ulaz za đake i studente. Surfujte i razmenjujte sadržaje velikim brzinama. Odaberite klik 4, klik 6 ili klik 8 i dobijate internet 4 meseca po 1 dinar uz povećanu brzinu uploada. Open ADSL. Telekom Srbija.
Vaše vreme za ručak je isteklo i ako želite da nastavite, morat ćete da doplatite. Ovo sigurno ne biste prihvatili. Zašto onda prihvatate ovakav internet? Novo u VIP-u. Neograničen internet po fiksnoj ceni. I uz to fantastični Asus Netbook po ceni od samo 9.990 dinara. VIP. Druga priča. Cif Cream, moćno univerzalno sredstvo za čišćenje. Njegove mikročestice prodiru duboko, kompletno uklanjajući čak i najuporniju prljavštinu, bez grebanja površina. Uverite se u njegovu snažnu moć čišćenja i negu. Cif, uporan protiv prljavštine, nežan sa površinama. Ana mi već nedeljama ne vraća majicu. Kakva je to drugarica? Mama, šta da radim? Fleka je još tu. Odstranjivač fleka je nije uklonio. Žao mi je. I šta sad? Ova priča ne mora da se završi ovde, jer tu je novi tečni Vanish Oxy Action. Za razliku od ostalih odstranjivača fleka, novi Vanish sa snagom kiselnika uklanja i najtvrdokornije fleke. Dobila sam nazad svoju najdražu majicu. Izgledaš odlično. I ponovo imam najbolju drugaricu. Vanish, verujte ružičastom, zaboravite fleke. Ja volim jednu malu devojku. Postoje trenuci kada treba da donesete pravu odluku. Tada želimo da budemo uz vas i da vam pomognemo da dođete do pravog rešenja za vas i vašu porodicu. Sa Prima Casa stambenim kreditima ne plaćate rate tokom prve godine, onda kada vam to najviše znači. Posetite nas u centrima za stambene kredite i ekspoziturama širom Srbije. Uživajte u svom novom domu, a prva rata će stići tek posle godinu dana. Prima Casa stambeni krediti. Banka Inteza. Kao organizator venčanja želim da sve bude savršeno. Svako venčanje koje kreiram je jedinstveno. Vodim računa da sve izgleda čisto kao novo, čak i posle ovakvih fleka nakon svakog venčanja. Potrebno je da uniforme izgledaju besprekorno, zato ih perem na 30 stepeni i koristim Ariel. Ariel Complete 7 uklanja mnoge tvrdokorne fleke čak i na 30 stepeni i pomaže da odeća ostane čista kao nova. Moji klijenti su zadovoljni samo besprekornim. Ariel pomaže da odeća ostane čista kao nova čak i na 30 stepeni, besprekorno. Obaveštenje o ponudi za preuzimanje akcija NIS-a. Na osnovu ugovora o kupoprodaji akcija Naftne industrije Srbije AD Novi Sad, zaključenog između Republike Srbije i otvorenog akcionarskog društva Gazprom Njeft. Gazprom Njeft je 2. februara 2009. godine stekao 83.160.800 običnih akcija, što predstavlja 51% ukupnog broja akcija Naftne industrije Srbije, po ceni od 4,80996 evra po akciji, u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije. U skladu sa ugovornom obavezom, Gazprom Njeft objavljuje ponudu za preuzimanje akcija NIS-a od manjinskih akcionara preko Raiffeisen banke AD Beograd. Ponuđač daje ponudu svim manjinskim akcionarima NIS-a i obavezuje se da kupi svaku deponovanu akciju sa pravom glasa. Predmet preuzimanja je 31.180.256 običnih akcija, odnosno 19,12% od ukupnog broja izdatih akcija. Akcije u vlasništvu Republike Srbije nisu predmet ove ponude. Cena koju Gazprom Njeft nudi akcionarima NIS-a iznosi 506,48 dinara po akciji. Ponuđena cena od 506,48 dinara po akciji predstavlja protivrednost od 4,80996 evra po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan 13. januara 2011. godine. U slučaju da srednji kurs evra na dan zatvaranja ove ponude bude viši, ponuđač će akcionarima koji prihvate ponudu isplatiti iznos u dinarima koji će odgovarati protivrednosti 4,80996 evra po akciji, računato po srednjem kursu Narodne banke Srbije, važećem na dan zatvaranja ove ponude, a nikako manje od 506,48 dinara. Akcije se mogu deponovati svakog radnog dana za vreme trajanja ponude za preuzimanje, počev od 31. januara 2011. pa sve do posljednjeg dana važenja ponude 16. marta 2011. do 12 časova. Akcionari koji žele da prihvate ponudu Gazprom Njefta, neophodno je da deponuju svoje akcije na račun ponuđača. Deponovanje se vrši davanjem pisanog naloga za deponovanje akcija na šalterima pošte ili kod člana Centralnog registra hartija od vrednosti, kod koga se vodi račun hartije od vrednosti akcionara. Akcionar može odustati od prihvaćene ponude davanjem pisanog naloga za povlačenje deponovanih akcija na šalteru pošte ili članu Centralnog registra hartije od vrednosti, kod koga je prvobitno dat nalog za deponovanje akcija. I to za sve vreme trajanja ponude za preuzimanje, kao i do 12 časova posljednjih dana važenja ponude. Ponuđač će u roku od 3 radna dana po okončanju ponude izvršiti plaćanje na novčane račune svih akcionara koji su deponovali svoje akcije. Akcionari koji vrše prvu prodaju besplatnih akcija
usluga na šalterima pošte u skladu sa važećim propisima oslobođeni su svih troškova. Celokupnu ponudu za preuzimanje akcija NIS AD Novi Sad možete pogledati i na internet stranicama www.nis.rs i www.raiffeisenbank.rs. Odčepiti odvod je pravo mučenje. Mr. Muscle? Tako je, Mr. Muscle gel za odčepljivanje odvoda. Ne postoji ništa gušće što probija i uklanja začepljenje. Hvala, Mr. Muscle. To je nauka super čišćenja. Mr. Muscle gel za odčepljivanje odvoda. Najjeftiniji vodoinstalater u gradu. Vitamin Horgoš. Horgoška 100%.